الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Merintah Musa alaihissalatu wassalam awal si zaman Musa alaihissalatu wassalam duk si waktu pemerintah si mian Fir'aun nubus inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala samian ini sui mian ini kahalan ini duangan mian kahalan Nabi Musa alaihissalatu wassalam duk Fir'aun inakahan mian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisrahin nasinin wa hal ataka hadithu Musa. Jadi bisrahin nasinin mian berong bis inakahanin mian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sabian ini kahalan duangan mian. Nubus daro kita pi abalik tabi istrin si mian balik tabi atahat ini kisale. Ben Allah subhanahu wa ta'ala si mianano si mian ini kisane luha si surat Taha lu kau ambil surat Taha bersatu berau mama do kam Quran bersatu si surat Taha ambil surat Taha mian ini buah ambil kisane samian nagda amban ayat walu surat Taha mian bersatu berau ke monati ini sini kisane من الله سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نسي نهاب نعمل استوريين si Musa alaihissalam فلما أتاها نودي يا موسى. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala ya ilegal Allah subhanahu wa ta'ala nanti ruinin penne 3112 si surat Taha iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa tu si naziat ini begitu si surat Taha dan Allah subhanahu wa ta'ala mian ini falamma ini benin walatak idza anara faqala imkusu inni anas baral alli mina biqabasin wazir an-nar udah falamma ataha nudiya ya Musa nasi ruya begitu si an-naziat isnadahu rabbuhu ini kan ini begitu sinin nudiya ya Musa falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka nasi kata Allah subhanahu wa ta'ala inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Bus pena ini bisa Tuhan yang samian. Jawab sana sini. Wa ana khadartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mantabi Allah subhanahu wa ta'ala. Magi sagay magsahadat bangkiti bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Magi sagay mag Tuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala bangkiti manusia. Ini tadi asal tanda dinak binisara wa ini si Fir'aun mismu isan mismu baran maka ini pin aku ne ini Tuhan Allah Ta'alahin gak pin dia Tuhan sendiri mana aku sami itu asal nagdik saksi itu dan bisa ayat Allah subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha asal mismu Allah subhanahu wa ta'ala nagdik saksi si baran dari dina samian lagi sa kita manusia Fir'aun sama nagdik saksi si Allah subhanahu wa ta'ala saya sesuai makin nute bisrahin. Pinne innani in bisrahin pusi musahin. Innani ana Allah la ilaha illa fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ubus inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kulla nafsin bima tasa. Ubus wa ma tilka fala yasuddanna anha fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wala wattabaha wa fatarta wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Naml naziat parahul ayatul kubra. Ini tanda ayatul kubra samian. Ubus ini belisanun pintu surat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahshu biha ala ghanami wa liya biha ma'arib ukhra. In me binte
ini mujizat atau power Allah Allah subhanahu wa ta'ala pengur si Musa ini dan buat ini me tungkut dan sabian parahul ayat al-Qur'an nasajat nak pinagita Allah subhanahu wa ta'ala si pusi Musa pusi Fir'aun men tungkut demian ini menjadi ini lebahanun pinne menjadi us paglepan sa menjadi sawe ini yang tungkut demian ini buat ban ini power Allah subhanahu wa ta'ala power Musa man Allah subhanahu wa ta'ala supaya basa Fir'aun magkahagat tujuh mian Allah subhanahu wa ta'ala nubus na Fir'aun gerus qala surat Taha qala alqiha ya Musa falqaha fahiya hayatun samia menjadi sawa nui dabu aban power Allah subhanahu wa ta'ala mian ini Musa alaihi salatu man Allah subhanahu wa ta'ala tinan paglebahan samen tungkud nan ini tehinang hinang Allah subhanahu wa ta'ala mian sawa tungkud nan ubus qala khudha wa la tahab anu terima ke bisa wajar makin bisa saja ko angka nus besar te benule mian makin inu te mana te ruki akan tahab ini so inu haja sama resti si akhir inu kisale samian bin Allah subhanahu wa ta'ala wala tafahud qala khudha wala tahab sanuidu hasilatul ini sebagai nuhan ini begitu si siratul najat ini enggak lain enggak kau bisa nansiin pulang nah sebenarnya sinin magsike ini pi Musa bagi bin Allah subhanahu wa ta'ala tus najat idhab ila fir'auna innahu taghar magsine si najat le pi fir'aun samian idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatasa fa'arahu al-ayat al-basam nah magkisuan na samian Sesuai mian tukit nan si najatinin inaka si waktu saya megkasua kinan megkasua ne pegi Allah taala piga pin Firaun asi ipin megkasam mekaan mekalando ne pin pegdupang dan pegkupur dan pegtekapur dan samian si piga pin pip yahun nyus ne pin napaglay samian ge maka ge asal ge ro makahagat ne Allah taala parahul ayat al-kubra Jadi dikagat si bisranun so pikitihanun pin tandaan he menjadi power no Allah managu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini tak ini power ini tungkut nen pegi botong kuri ubus na tungkut ne ubus lebahanun pin ne. Lebahan sarapan Firaun menjadi sawe samian ini mian tungkut ne samian. Nah geru masih wasal geru kahagat ini mian nanu geru kahagat mian Firaun si Musa. Ubus si kedua ngatag na power na Allah subhanahu wa ta'ala mujizat ni tungkod na biyan tihinang ide sa amin tihinang Allah subhanahu wa ta'ala aman kandak Allah ta'ala tihinang ini sa amin si kedua power dinak pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala po si Musa alaihi salatu po si Fir'aun wag mong biyadaka gero kagad si seweli sa amin pinne miyan wag mong biyadaka ila janahika miyan takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra si kedua power Allah subhanahu wa ta'ala po si Fir'aun pengurung mian po si Musa amar Allah subhanahu wa ta'ala siya pinne mian tangan wag mo miyadaka hetinan tangan ninin mian iskesa wag mo miyadaka ila jarahika kita si pinet turita sayan tangan pekekep sayan dembuwa isab pinepirin belosan betul sampai pine wag mo miyadaka ila jarahika pese kun pinne biang tangan dun pisi dem belosano atau pikekebon so importante ko gabero pinikita wa ne pusi Musa pusi Firaun tangan dan samian ubus pegwaon ang ban dewa elek mo atau ban belosano samian ubus pegwaon mian wad bumbiada ka ila janahika mian pegwa ang ban ene mian Injil bentana ko lepas takhruj bayda min ghairi su pegwa na tangan nen pagita na pusano pusi Firaun pote sinag tangan nen man kemo suwe tangan haji pinakita sa amin pinapano pinain ini sabda mo tangan nen ubus takhruj bayda min ghairi su dumen pinte ko makaay pusi Musa dumen tangan nen ko pote kabang dumen pinne me sekiro rumain suwe ini dembu amban sinag bentel bisara sinag tangan Firaun sa man pote pegwa ng ban uspe ano sayen dewa elek na tawa pero ni sayen ubus ato si ino ne pegwa ini sinag tangan nen atawa sahaya pote sa amian korban bahasa Firaun ano men magkahagat siye mian bahasa amban Allah subhanahu wa ta'ala sa amian takhruj bayda min ghairi su'in bil Allah subhanahu wa ta'ala ubus
linuriyaka min ayatina al-kubra. Mian iti pakitehon pinne. Ini pinne tanda nun samian mian amban aku min Allah subhanahu wa ta'ala pakitehon pinne mian ay pinne tanda iyan men pinne amban kau suwi amban kai pinne pengurung kami kau pinne mian Musa alaihi wasallam. Isa bila fir'auna innahu tagati ani mian tiga pinne fir'auna sama kazari sobra pinne pegirune. Asa tama anu ne be pegi fir'aun ini enggak ne si zaman dia dia pinne kalangke amban. Iye ne kura buka dina pinne karyahan amban iye pinne kabasa amban iye esi waktu le asal gabe sunsung nang kan biasa makapagpain ni sa amian. Umabot ni ini kesirik dan pindah apa pindah Tuhan bibalingkil enggak sedih. Ini tanda asal tanda kelingkil dan tanda karayaan dan tanda kapasak dan sa amian ini sampai mau kita kesirik dan pindah dan pindah dia tu sedih mana aku ada kami sedih. Ini sebab asal kita sunsung. Depan me kung itu sikit anak presiden atau me kongres me mayor me gubernur atau dumai asal taman ini ketawa asal taman lengkau ini asal kaya niya pinagkalangkau ano namus kinatawan paglingan Allah subhanahu wa ta'ala sa amian pinipikaw pinipipiraw nawaro man sige na sunsum diwan naari kidiki bang sa pinipikaw pisime sa piraunin pisime naib na tawa pisime miyan miyan sekretarina tawa sime wazira dumay paglingan idhab ila pirauna pikaw o kapin na Musa o kapin na Musa duman yung ngani pikaw pin na bata na pisime kauman na sumabi pikaw pin na pisiye pikaw pin na pisiye miyan na umuspin miyan Musa alaihi salatu wassalam pagsamian katauhan na idhab ila pirauna innahu taqa tinalew pin Musa alaihi salatu wassalam kala amen bisranin rabbi israh li sadri ibisranin ga maggay sibe ini tandaan asal imian ini mian game ke arara asal kita sunsung na Firaun ini bisranin ga maggay si Allah subhanahu wa ta'ala bin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mental bisara ke kulangan ni si anunin ke kulangan ni si mian paman si ilmu rin atau si ano na sa amin Firaun asal kita sunsung yan si bisara si power ini sa amin eka ano na sa amin mula-mula teed si pemisara Musa alaihi salatu wasalam kulang si bisara duk mian gay tahati bang misara ini be subet mian subet gay tahati gay klaro gay klaro mian nus ay pinay kunin sa Tuhan in basa mian pilha pengetian nen duk pine inurungan me ko ilmu ya sa amin bang ini si waktu mag-discuss duk Firaun bang ini penungka pengen jawab ni sa amin duk mian bang pwede sa pinapasti bisranin si waktu ya magano nubus way subat Musa asa kaya mo inte Musa pin subat kaya mo inte istorya kalaw ito bisamin kisahin asal Nabi Musa alaihi salatu wasalam dumeni ang bandaitin na ay na suwi say bisranin gay klaro suwi niya saban si waktu turo si inuin kasinin bang sinano suwi inuti inshallah bang sa inuti diki ipaye miyan magsikaya inarakan inanak pinagua Firaun si waktune miyan king mag-aglam lahat ngahinang duwe season duwe waktu niya dempua miyan hinang may tahun si tahun miyan bangke mon inanakan lela waktu penumbay abang inanakan lela si tahun miyan bang inanakan lela si tahun miyan ine kemon bang pewa lela inanakan ang bansa ine pinapati sinak nginang hawa nunen hawa jahil nen nginang kawasay istrikto manabalan pine tahun ini pine ko pites ko may si 2013 si dalam 2013 ini bang niya pegwa inanakan sa amin lela piniha wene pinapate sa amin pinapate kaya menjadi pinikelmo yan si pinikelmo min bang den inanakan nubos miyan si 2014 ini sab nginang tao sa gay si waktu may isab gay etinan free lela ren dega niya ayan sarap pinaunin sa amin si waktu
Imian si iline irakan pri. So ina waktu ni. Nubus Musa ini untuk Fir'aun, Musa untuk si Harun nagpong tinai. Ni ada pong tinai mo en Harun nagpong tinai. Nubus Harun inanak dehel wamban iye, inanak mo inanen sa inen, si waktu men penumbi makanak. Iya, si waktu dumen tidak si waktu dumen penumbi makanak lella si waktu pengendak Fir'aun sabian. Umus pagi Musa alaihissalatu wassalam inanak iya wa inanen si waktu zaman waktu pagsumbayan makanak lella. Nah usahakan mian magsikin inanak sabian in operation magsikin mag-operation dinak na na sabian may sundalunin. Pasaplag dalam kiuman piyahong bipinde ke mon makanak mian lella inakanin pagi aslaan ng kitauhan wa niya sa muntarhani ang Bani Israel. Nangkan PPT ini, PPT. So kikituhan namang sini. So ngagawa, miyan second leg operation, nus na, Musa, inanak ni, pagawa ni. Nus, miyan, yan, mag-second na siyang taabot. Lene si Kewumande, inaaden, lahi ni Samian, miyan, nakanaking si iya, Musa, alaihissalatu wassalam, gana itihinang ni. Pagkasa inato, Fir'aun, bangkemon nakanak. Ini ginuaan, ininakan si orasmian, si si tahunmian, si tempomian, bangala asal pinapati, wala mancari pinikelo. Nabubusaan siya to sam, si waktu inanak, si waktu pagpepetean, pagpenubian makanak lela sa amya. No sa niyan, magsikisusihan inaanin, magkusihan inaanin, bang sa ingin miyaan umus, ganat hinang na sadi. Ganat hinang na sadi, may hinang lelungan, tabut. Bang sikite, mian ini kita no kita bang sikit may lalungan bang ini pagisan may amitay siya yan kelalungan bang sini bang sikit biyakan bang si Arab dalam Quran tabut bang sikit pitahin ng kahon-kahon bagian ng kahon sabi Nasib kita pinain. Kita nuhut bisrata pinain ini siya emetem dinalungan pinain bisa kinumulan debunuan siya. Lai pag Arab tabut, tabut. Naghinang iya kahon-kahon kasi tapigil sa inen. Naghinang iya kahon-kahon tapigil sa inen yan. Ubus puwane ini sinakanakin magdalam kahon-kahon bihan. Ubus gapan ni sab ilekkeman sa amin asal ko emete inumen usano biyan close kasi sa ubus pinaisi naganakin dalam pengisan ng kumian, ubus pinahanot dalam buhay si Nile River sa Egypt niya. Pinaharot naganakin. Bang basta rihad sa taabot, pag yabang taabot, asal na siya sa pinapatay. Pinasa ka dapat, asal yemen sarap pinaunin, asal ka na, magsara, asal diyan man pinapagana, nakanak taabot, sa oras pagpipiti, sa oras, etes, tempo yan, sa pinapatay. Nasa itanunan, Pinipina kanakil pinibetad data dela mene pengisan tungtung mian sikit pungsay tungtung tu bang tungtung dikit-dikit se pengisan me kemetis pengisan me buahan pentung pinapihi dalam menumian us pinipina tabuhay pinahanot terus kawasa Allah subhanahu wa taala nakanakin binoboy pagi kasar Fir'aunin si Egypt ubus si ehigatek si kadboy na lebe si zaman Nabos binawa buhay nakanakin dumen pinatala Fir'aun pinetek kawe Allah Ta'ala pinipirta si kasulpi si paras Fir'aun kita kan nakanakin bupen yan dinakbeg operation kemon piniha kemon dalam keumanin bang niya anak-anak lela asal pinapati nah busainan men ketelawanen hanggang nepehnut na nakanakin duk basa kete kesuak bagi kuduk dia pinapati kay Fir'aun pag sige sa binawa buhayin di ba binutungan di ba pinataras sumewa pinipipisi pinan si kasal Fir'aun kita kahanin ni Musa alaihissalatu wassalam digi-digi ipe na pagtek kalay kita kahanin ini andane bagaimana si kanigan sa buhayin sa amian duk Fir'aun paman ni pagpayam ni pesong patapit pagpayam na nakanak nilam inumian na pinaga di pinasadi kada sadi makita basata may ihatin yang nga na sadi miyani na binin papitay tipin na nagarakiyan yenin pinne nakanak sang manguntarhan na kuhin sa akhir si ito oras tumuli nubus pinandanin pag-iandanin sekreto pag-iman din
Gak asal kita hagan po si Pirano po si La'natullah ali gak hagan so ga sekreto dapin ni Firaun hatu wala gagah hatu na anak pinain Musa anak duman anak Firaun Musa sudah saya haja pagi adap kedua ni pagi saban naga mati gata mati negara pian sebab andu sandani samia nus naga na paglay na sa amin ini kenuhan anunen kenuhan ina dan basa napati ni saya sagay pinapitay duman tahala ketauhan ni itapi Firaun hati anak ni na magsusihan ni anan samia nasa susi taman susi taman susi ini mian seinen magit ba satu ayat nen elu terus kesahin umus pagkiragag asal ka dapat asal 100% pinapatay ini pagkiragag asal tepeng nga suwain kingin ni ten kingin asal anuhin ni buhay naman sara ni naghaan ni naglain inipat-ipat daw yan magsikit ang buha oras pagkisapanda ng pinadapin hinang tipit anak pinanamangan kita si Dembulo nus naghaan Petuot si andan. Ini pati patue ini iya de ru dia. Iya de negara ko sa pedantara doen. Ini doen. Ini pat. Peke don na buah oras, peke do na sa amin ipat patue ini. Peke Firaun taha bungot nin tagna. Sino ukto taha bungot nin? Nakanakin gay pe mekano gay pe mekay. Tiga pala tehetin Tehetinen pinamayam pi Firaun lesi mangantang-antang Firaun ini inedo ginanggut tuwe na bungot Firaun sa amin. Iya nak dikit-dikit pe. Asaan dan kematag na sudah kematag na. Nah, kematag na sa laro tadi. Ginanggut na sa amin na bungot Firaunin. Pagay Firaun ang tananin sa amin. Paganggut na baik ni sa pisanan patek karunin. Gane pin na niya pin sedih gane pin na dua pin sandanen. Inin ne pin na anak menguntara kung sa akhirnya so itu pin para pati. So pin pinapati pin ko itu ilingaran may kiuman din. Ti ana pin dom. Anak pinanda dak pinne maglay daru pinne betayun niya pinne ko pinne basa niya beke niyan niya pinne basa ine asal makatamang kita pinne si Dembulo oras pinne samia nubus gay karana nubus pinandanen bangge pinne kau kahagad nakanaken pinne ga pinne beginang bang den pikilan ne cuma gani pinne nang sa mga dapat pikir ini pinne pe wa pinne sa so hagani pinne ada kala pinne pe ta botong antanan ne pinne sayen ibis saranin nubus yan so bangge ko pinne kahagad paymanong pinne nakarikan de etina obserbahanon intagnaan ne subet nasintinan subet ikhtibar ene inano tines bang to pinne asal mian ene pinne kontranon dok asa kabayaan ni pinne mga ngingut-mungot dan pinne man baya-baya ni asa tepikil ni ngado inin pinne inu hinang pinne hinang pinne sa inin mungpama pinne sa inin mian tinang nen mian nasa to na to pinne pipite pinne ko itu so bangay pinne mian inin pinne bitad siya bang ingge hinang nen pinne aw ini hinang nen ngado ko pinne duwe mian Dembuwa bisara mian ini pinin mian tamra tamra dikit tamra be kena kante yan ada kepinnya tamra duk jamra ini sembrahin tamra duk tamra duk ebut tapi uhon pinne sibihing ne tapi pinne sibihing ne sibihing na kanak niyan bang pinne ine doan ang tamrahin pagi masa kinaga niyan angkat pinne doon na pinne tamrayan kakanne ini doon ang kakannen pepetayun pinne inen pinne menguntaran keuhin pinandanen so bang pinne ine doon ang pinne ebutin pinne ren behene na yen pinne tandaan pinne hanggan gengut na bangotong kana pikilan na kanakiyan kape na tungo sa iyan na paano si pikilan ne paano si ano ne okay bisra ene andan le sa ano sa iyan pepituan okay na ngeddo duwe numian dua enumian pinipisi di negara man banginay de do ne ngeddo samia napi ne paglai ine papas ne ngeddo mian binetta de no binetta de tamrahin duk binetta ene medebut mian lesibing ne napin napek eddo ne asal direct ine do nen ebutin pinipili lembehen sa amin kinakan we ne na
pagkakan sa miyan na pinandanin panganong pinne. Panganong pinne miyan inen pinne tandanin ka pinna pikilan ni. Dumen pinne hangga pinne ganggut ne bangot no lewe basa pinne nguntara si kahau. Dumayan so inen pinne tandanin pinne karaka pinna pinne pikilan ni. Bang niya amen pinne pikilan nen tiya pinne kinakanin daw na kinakanin dumen butin pipirin bihinin. Nasa iyan, naus billahi, billahi hangga na pinay Fir'aun miyan subet, eggas dala ng suwaktu digi-digi ipeye. Eggas dala ng suwaktu iyan iktabar miyan sa amihan. Naus na sinin, iyan miyan Allah subhanahu wa ta'ala, miyan miyan magsikay nagpi si si Fir'aun, miyan inabinin. Miyan Allah subhanahu wa ta'ala pika pinne pipu si Fir'aun miyan ine pinne makalandu pinne ene perunen pagdupangen atau pagtakabunen ubus etinen akaharong pinne duk pinne magpercaya nung sa ini pin Musa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli pin Allah subhanahu wa ta'ala sa miyan pinne bisrane po si Musahin bisara Musa pus Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula tadi ene dela nelei etinen mako tus Tuhan bang depan bahasa etinen klaro bangin bisara pus Fir'aun pegi bentel bisara ke klaro bangin bisara subet iya beksab dela ne samian ubus sikedue pinne duk bang makasari pinne Tuhanku Harun akhi usdud bihi azri pepohon pinne si aku pinne biar bahasa okay, pinne piku pinne po si Fir'aun subay miyan emen pinne kunen ang ban may ilmu duk pangitanan sa amin hap duk miyan ine pasir bisranen duk lebi-lebi pinne petutun pinne si ako pinne miyan ine pong tinigo pinne basa Harun pegi iye pinne maklaro misrahin basa Fir'aun sa amin eventual bisara mag-translate bang niya bang pinte get hiti Fir'aun bisara musahin buwan pong tinainen miyan magpahati basa po si bisranen pipo si Fir'aun sa miyan swakto si dinako Allah subhanahu wa ta'ala ubos miyan pin Allah subhanahu wa ta'ala pikaw pinne miyan po si Fir'aun miyan ine pinne makasari pinne makalano na pinne pagtakaburnen makalano na pinne pagtakaburnen sa miyan nus ene pine ko ene subjecten bi mian barahul ayat al-kubra pen Allah subhanahu wa ta'ala pektek talai ene mian bekkesuane samian mian ini penegite newene mian sewenen du penegite newene tangan den samian masih rupain ga ipagkahagad ene pagkahagad nen mian pusi Musa alaihi salatu wassalam mian asal magtakabur nubus embesay ini bin Allah subhanahu wa ta'ala mian pikaw pinne po si Fir'aun Fir'aun pinne samian ini pagtakabur nen samian pagjabarut nen mian palengkyaw nen subay inim pinne bohon izhab ila Fir'auna innahu taga faqula lahu qawlan layyina bin Allah subhanahu wa ta'ala la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ubus bangkyo pinne pi bangkyo pinne pi iyo ne pinne pong tirinon dak ko ne magtuot na kampi sumegua si waktu kam lu ame bang pinne kam misara tuju iye bisara lambalambut pai gay hinaram Fir'aun etinen gay hinaram atau gay pinipigden si bisara mian sumegua bisara ha pa bisara tuju bisara tujuin no gay bisara pagina duman presidente asal ngantanan dunya malik sinilam dunya hetinen ene pipihanin nangkan dinak pinne bang pinne kampi lutu bin misarahap kamaya tuju ene eroi bisan pinne sa inek halam Fir'aunin hetinen magtakabur sa amin miyan jahil nen sumegua dumen ben haram kaonen delem narga kaon sa amin subagay sumegua pinipikilan bisara kamaya bisarahap sa amin bisarahap samian faqula lahu min qawlan laylan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amban sababan pin Allah subhanahu wa ta'ala bangkan misara tuju iye bisara lammalambut bisarahap di dinagkahan kau pin nikil etinen magkahagad tuju kam magkahagad tuju ako pagtuwanan pin Allah subhanahu wa ta'ala
Ang dapin na ka mag-ngiregga si manusia itinin si Firaun ini manusia ale gay ini mian dukpin mian gay kepiden si bisara sabab pinne bangka misra tujuiye lambalambot bisarha kau niya itinin nikil iye itinin tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa amian atau pabalik ini pagtakabur nila. Ubos pin Allah subhanahu wa ta'ala ngaan isa ngancawa pa isa bisibalik duanganin qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara mian Allah subhanahu wa ta'ala mian pinne kam tinaliw asal kita sunsung be duwangan nekam dapin nekam tinaliw Pagka kitalawan, then ko sige makaato mag-discuss upama, bang duksime, bang bono olay kay, pagka ite pikir be binono siya pagka naman magbono. So ko kay mag-aasto mag-discuss duk Firaun sa amihan. Pagka Firaun basag si sihir, basag si bisara sa amihan, kupin kay mag-aato sa amihan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, dakam tinaliw, dapin ka magdawan kala la takhafa innani ma'akuma. Dapin kam tinaliw. O kaam duwanganian sumegua ene pinne ketelubi aku mi Firaunin. Gapi nagsagaran ene duwanganli. Gapi nagsagaran wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa duk Harun sumegua pire pinne kaam innani ma'akuma aku pinne bisan antag kami tinasarta kulu ku pinne nututan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dapin nekam tinalaw. Dapin nekam tinalaw ng harap ene ayan mian inna di ma'akuma asma wara tekeku pinna bagna bisarabi ma ko tuju aku dedek tekeku bisarabin asma'u wara duk tikdet pampayaman te pinneka itinga pinasagaran gapin nekam pinasagaran we ku pin Allah subhanahu wa ta'ala yan suwi pinneka pusi Firaun samian pegi ine pinne maka lando yene mian pege erunen pege mian kupur masyadnya. Paglain mian nagkasuan inakabin magbisa na sa amin. May mga sa amin din magitin paano dinakami pito Allah subhanahu wa ta'ala geke umanjari men ka tuhanin sumegua dinakiti bimagtuhan siye. Dinakiti bimagtuhan siye mian Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala pin mian Musa alaihi salatu wassalam mian mian sumegua dumen kau Tuhanin dinak kita Tuhan si Allah subhanahu wa ta'ala pin si mian Musa alaihi salatu wassalam ini mengandauhan ini mian Nuh mengandauhan ini mian Firaun yang samian ubus pin Firaun mian dia ko pin nakahagat Jay ko pinne masih kahagat pinne si kaam mian we aku pinne mian na pinne seddi Tuhan ang banaku pinne Firaun po si Musa alaihi salatu wassalam mian ina binin mian gapin niya Tuhan papasag na banaku Firaun gapin niya Tuhan pinne papasag na pinaku Firaun sumegua Tuhan bin pinne mian gay ko pinne kahagat si kaam Dia kupende kahagat si kaam, dia kupende kahagat yene si Tuhan bian pin ene pin si Firaun samian. Ubus sumegua magsikene magdiscuss samian Firaun duk si mian Musa duk ene bungtinimen si mian Harun. Ubus banggay kupende mian magi kupende mian kahagat si kaam bang magpikite pinne kiti awa atawaden magkupinne etinen conforme si kaam niya basa inubi niya mian tandabi basa kau pinne dinaku Tuhan nun pin Musa pin Firaun pusi Musa alaihi salatu wassalam mian magpikite pinne kiti bang sinibasa kiti mapasagin bang sine bentel bisara meteuin samian Pagi ko pinne basa bisara pinne ni pinne basa Tuhan no. Samian ubus pagkita ko pinne si ako kawesenon ang bantuhan no ikaw basa pangandakan Tuhan mian dinakaw Tuhan nun sa amin si ako atawa mian mian daklo ko magtuhan petutsi pagtuhanan nun sa amin si Tuhan nun. Ubus magsakay na lai
Pain si mian Musa makasari pinne. Makasari pinne. Inin pinne niya tanda ko duk pekite ulo sa pinne bang niya tanda nun. Nus ene peksihir din sa mian. Nus ene pin Allah subhanahu wa ta'ala pinne pinne kaam pekite hun pinne si iye yene te pengurung ko ban kauhin. Ene power mo isa te pengurung ko ban kauhin. Mian ene isa ene mian tungkod na mian si kedue yene mian tangan na mian etinen pegwa ne pekite ne po si Firaun menjadi sahaya tigi danta sa mian ubus mian inin pinirmen tanda anu ban etinen ban kau sumegwa amban kawese ko Allah subhanahu wa ta'ala pekite un pinesi namus lain magsagan lai asagero kahangat pinakita sawahin pinakita mian asahin magharap sa mian menjadi sawa tungkurin menjadi sawa Pain Firaun bangsayan lupin na Musa sihir nun haji pepin na sihir ko naman si kawiyan dako pin na pekiteleon hinangan pin na ruben pin na ben na lusta en pin na hinang mo magsihir kaw sa ako hinang mo pin na kawiyan pin na hinang mo sawe si kawiyan pin na rin buwa do so agaron pin na siya kuhin mang sa ingge inakane dembo pin tungkod mo yan di pin hanang usawi sa ako sa harapan ko mian soy pamanong pin okay pamanong pin bang sendo pin ge ko pin dekagad si Tuhan nun ge ko pin dekagad si kao amban kao pin deksuan ge ko pin dekagad hinang mo ko hadja pin naragay soy akaron magpekite pin dekite na magpekite sa mian pin mian ine magsaken mian sa amin na lain pin Musa okay makasari pin mian magpegua pin na kite magharap tinipon kemon man Piraunin anin pitu pin na kaam tiya pin na niya aduangan pin na pitu si kaam si kite vi pin na hinang kite biragay mintal bisara basa magsiri sa amya pag-isihirin mintal bisara pag-ano ang kanda tibisar sa idiki mian pagperupang Syrian ilmu pagperupang ang kanda ge makasari hinaram binatal ngaro pintin akiti bitu magirong usil sa amin so ge makasari haram ilmu pagperupang sa amin itin bang may ano sikita pin mag magic itin yan dusta ge makasari nausa sini ini na haja Firaun ini na we ne Musa Harun basa magic magsir sa amin siya tinipon keumanin pito pin nagaam ti ana pin niya aduangan sa amian pin basa ng pin nabi basa bantuan nabi pin basa rasul nobus ng basa bian sa pungtiin mian nune mian sulu siye ubus ti apin mian mohan kiti bisa sa min kerupangan tapi petipon kemon duk tinipon na kemon we ni asal ene kemon pesisir dalam keuman ng Firaun ti apin na pito pin nagaam tinipon we na sa amian ubus paimano mipinne mian bangsi na kiti basag duki tagtipon nagbisara o Firaun mian Musa mian qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an yakuna awwala man alqa pinme kaumanin okay ti ana pinakiti ina kabayanon pinme kaumanin Firaun na kaumanin ina kabayanon Musa sini kabanon pinne kao nguruan kami si delu atau kami nguruan kau si delu atau kaam magsiri tuju kami pin Firaun duangan kami pinne pekite bisihir bin tuju kami atau bang kami rihelu mugidhan sirbin sir kami tuju kam samia nubus pin Musa kalbal alku pin Musa da so pekiu pinne kaam pinbi kam mabasagin pinne Firaun basag sinen kaampin na yemek mekita sirbin hello pekitehon pin o Firaun pipituhon pin na kemon na pawenun amban keuhin do kemon hetinan seti amban kau karuan no pawen pipituhon pin na pegwaon ubus betarong mapin na si kami magina pin na pegwa ko amban kauhin pin Musa alayhi salatu wassalam qala bal alqu fa idha hibaluhum wasiyuhum yukhayyalu ilayhi min sirihim annaha tas'a faawjasa fi nafsihi khifa petek kan Firaun ok may magsilin sa amin kemon ubus pagyayam yan posik Musa dan buado tungkod na power nen ubus petek kan sa amin me
kaya man bisirisihin dumen ibuhan sawe pinetekka mepipusimusan samia netinen magsihirin sihirin pinipipusimusa dok ene pung tinemya ilebahan netinen bagtekka sihirin nagano si ine sinihir wa de Musa pagi basa sawe pinikita ng samian numus niyan awe na power na sawe pinetek ko Firaun dok sihirin samian pipusimusa pinikite si ene sawehin samian etin basong ngasabsing song kikipsi samian ibuhan saw hetusan ibuhan saw samian pelengan na tabulak pipo si Firaun alisi mian harapan Firaun dok me sundalunen pisong ngekeb ene Musa alayhi salatu wasalam dok ene pong tina mian numus fa'awja sa fi nafsihi khifatan Musa magtos pagtikita na samian sawehin samian ngorek na tabulak so mamanganyahin mangansahin fa'awja sa fi nafsihi eten migpid tinalaw Musa alayhi salatu wasalam tinalaw nabi ko pwede sa duman na buwa sawe pag-isan na buwa do tungkod na sabihin ka na power na buwa do na buwa sawe iya etusan so mga ligasihin ato sa mga kansihin kala la takhaf innaka anta lala pag samian tek kasir Firaunin samen na Musa dinahit samen na miyan kahalanin tek kanisa bisratuhanin si waktuyen pag itag na bisranin Tin kala la takapa innani ma'akuma asma wara. O ka Firaun dukpong tino Harun da dekam tinalew. Pine kam po si Firaun mian o Musa binne. Pero Allah Subhanahu wa taala o Musa da ko tinalew dukkaw Harun duangan kam pine kam po si Firaun mian aku pinne kiteluwin nututan kam ku tikite kaam duk tekeleku bina bisa tekeleku kaam duk te kaam sami ini karam sami duk Firaun. No muslain. Pagpi na yan, pagtek ka sinihir sa niya. Sinihir wa Firaun, pinigito na sihir nan, power nan. Yan ihetusan sawa, ibuhan. Sung may kimusan sa niyan. Pausa sa pinapsi, tinalaw Musa. Tinalaw Musa alisa. So, pagkasong kinakan na, sung iligis na wasawahin. Ubus si waktu yan tinalaw. Tekite wa Allah subhanahu wa ta'ala sa amin na dinahit Musa. Kala la takhaf. Kulna la takhaf, innak atala, daki wa pin ni Musa tinalaw. Bisan pinne si ek, karuk pinne ibuhan na pinne magsirisikiwan sa amihan. Kao pinne, bisan kau nendang dendangan atau doang kampung tinag kaam pinne tamanan lang ka umbansiye. Min mampiraw niya. Indak aran talala, kau pinne melengkewin. Kau pinne mangandangin, kau pinne tinalaw. Ubus, binagbisa orasman wallahu subhanahu wa ta'ala Musa. Ubus, pinallahu subhanahu wa ta'ala suwe ine. Yun pinne tekitene pinne penihide penghinang de kaurege inge sa kahagad. Ubus, pinallahu subhanahu wa ta'ala inin pinne hinangon. Ini wa alqi asa wa alqi ma fi biyaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahirun wa la yuflihu sahiru haythu ata. Ubus naga ini pin dakaw tinalaw kau melengkilang kau kambansi nganda kau mansi bisa kau dan nandangan sabai wa alqi ma fi yaminik lebahan ne pit inan tanan nuan pegane te pikil Musa ng lebahan tungkod na sa amihan. So epek ene hawai kasawahin gano tepet mandang samian gene asal kirihatan ni gana pinna terapat asal pin sawahin so mga kitin samian ubos gana te pikinet dinahit pero Allah subhanahu wa ta'ala ko pinitinalaw so lebahanon pin retatangan mo yan eti lebahanon pin tungkod mo yan wa alqi ma bi yaminik ustalqabu ma sana'u peglebane yanin ibuhan sawe hetusan sawe awe samian Firaunin menjadi dembua menjadi sawe dembua tungkud nemian ubus kinakan we ne kemon ene so Firaun mian esi tungkud nemian gana tebi dembua du sawe dembua du tungkud nen pagleba Musa alaihi salatu wasalam menjadi sawe ubus kinakan we ne kemon ene sawe so mengeket mepisi ene mian so Firaun ene sir Firaun men samian ubus pin Allah subhanahu wa ta'ala ini pene hinang den pinne inna ma sanau hinang na jepine tene dusta ini pemeleo del sihir del pinne ubus inna ma sanau kaidu sahir ini miteme kiginangan men magsihirin sa amian wala yuflihu sahiru haythu ata bisan dusa inge bang na ngakan kita bisa men basta ilmu sihir asal gana guna-guna di Allah subhanahu wa ta'ala gana kemumpaatan kada gawin ada pon demian ibuhan ne sawe ibuhan ne sawe pag so hinang-hirang aja samian dumen ito sumegua meto hindang bualay
magkaat do taraak do may ibuhanin o idambuha sa amin. So mabendalin ene rembuani sa amin. Mabendalin ang Allah subhanahu wa ta'ala gangandaag 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 Firaun ubus pagsiga sa amin takite. Wa mayene jama Firaun dumen sinduhin. Sa amin na menjadi sawe. Ubus takakan kemon seweren kasa makato ina sinduhin. Ligtos pesudod si waktu ene pag enumian. Pag ene pag sirmian pesudod po si mian etinen pumusa. Mian pesudod si ene Tuhan Musa alaihi salatu wasalam ene kaamban jama Firaun nuhut po si Musa alaihi salatu wasalam. Buruman pe Firaun dirawan lay duman na jamaanin sumegwa dirawan Musahin mian Firaun durendangan. Sumegwa si waktu tekita wa ene magsisihir-sisiyahin. Magsisihir po si Firaun sa mian maghinang sewel si waktu tekita ilebahan tekita ilebahan Musa alaihi salatu wasalam ene pawarnan mu'jizat man Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sawe tumpudan mangangkemon sisiyahin kasa magato si waktu yan etin da pesi kadawahan Musa dinawahin ng buwa pe magkahagat siya pe sujud tuju Allah subhanahu wa ta'ala yene manusain ekka etusan na itun ibuhan pe sujud po si Tuhan Musa alaihi salatu wasallam si waktu yan pagkitakita may benalin hati diba may benalin po si Firaunin siya may benalin Tuhan Musa alaihi salatu wasallam itin so patut pagtuhanin sa niya pe sujud paulkiya sahatu sujjada qalu amanna bi rabbina Haruna wa Musa si waktu yan pinablik po si Firaun. Pagka po Firaun miyan, asal kabang niya, magkahagan, bagtuan sa diya, manasal gana, pepetay ni, direct, gana makalangi. Asal iya, kingin oras miyan, bang niya, pina sa tihinang nito sa miyan, pepetay ni. Bang niya, sawa magkahagan ni, bisan po, abang na, sa di sa miyan, nadahakan, githut ni, asal masih, gitinut siya, mas binapati wala. Namagit sa pin ni, bang tekene, tina magkahagan, manusay sa diya, maniya, pepetay ni. Nanasinin si public actor at si oras biyan magsisikay na uskinakan o isawanan kemon sa weme inumin hetinan ibuhan manusia ene may parap si Firaun may patupo si Firaunin ine mian megtos pesujud ine bisrayan kalu amantum faulqiya as-saharatu sujada kemon nagsihirin nagsisir po si Firaunin si waktu yan pegi gamak ato si hirden gamak ato si weren takakan o dembu asawe ina hinang den megtos se pesujud tuju Allah subhanahu wa ta'ala serta misa pinablik wede po si Firaun pinatalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa ko ito pinna sa bennal magparatsaya pinna kami si Tuhan ene po si Musa pinna si Harun sa amin men pinna ka Tuhan kimi public bisrano menetin may sekreto pagpartyaran si waktu na sa magtostat pesuzud sa harapan Firaun sa amin si Jordan pinne mesuzud magparatsaya pinne kami si Tuhan yene po si Harun po si Musa inin pinne patot pagtuhanan pinne sa amin duwen pinne kao pagtuhanan kami piga magkatos sa inunin magkatos sa weren takakan orang buwa sawe magkagat siya po si Musa alaihi salatu wasallam po si ine po si miyan Harun Kala amantum lahu qabla an adhana lakum Firaun. Pagka sa amin kihinang may batahanin tina nanuhot po si Musa pasusod wapin na center ng hubi yan wapin na hinang ben pinisen miyan wagapin na kam akahan ko pinne miyan akahan te kam pinake asal pul na si ilmu sihir te pangurung ko pinne si kam na bental bennal pagka tao na siya maginang may asawa sa amin ang ilmu Firaunin yan ine pinne hinang ko sa amin ine kami ambi urungan te pinne kam tuan ko pinne kam Firaun sa amin ubus miyan akahan ko pinne kam gaan pinne niya atuhan sa diyang banako pagtuhanan bin ubus web pinne kam maginang sa inin ubus akahan ko kam bang kam megtuhan sa diyang banako asal ine hinang ko sa amin pagsepe kubaran bin putuk-putuk kubaran bin hetin pagdengke pag aman bibangin pisi ibibang hetin pati si ira asab kupin ka hetin sa pedi asab sa amya inin pin bisra ko si kamin sa amya umus miyan qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allahu sirra فلأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف لأصلبنكم بجذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا بسرى من المسير قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات
والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاد إنما نقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهت لنا عليه من السحر والله خير وأبقى بين جمان سامية قابل السرقاء سبين وتناله وكاب بالي بين فرعون ويتو بين كان تكام بنيا بين كام يبين كام تهاجد بسي موسى دك بسي هارون يبين buandang na pinakahan ko andang na pinakam janjian ko bangkam hetina magtuhan sa di ang manako ko ito pinne mental bisara putuk-putuk ko barambin hetina pagsepe-sepe ko barambin sa amin hinang bisarin ne mian ang manbangin pipi ko si kanawan ang manbati si pinipili yata gapin na niya hetina mekebara ako ile pinne bisara me besut pusi Musain qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma antaka ga dinus tawani piragana sano dinus tawani Firaun niyan gay pinne kami gay ne pinne kay ne hitin magduarue magduarue pinne asal bennal pinne magpenjeri kemin pinne kau niya pinne seddi me penjeri kay pinne sumegua pinne hinamun ne faqdi ma antaka ko itu pinne hinamun pinne ine ka anu hinamun pinne si kami bune pinne bang kami ge pinne kami nut kami pinne manusia ini me pe tut pusi Musa ini alayhi salatu wassalam ini samian ubus hinamun ne pinne inna amanna bi rabbil yaghfir lana khataya bennal pinne ko itu sa pahan din samian kami ko itu magpercaya ni pinne kami yene si Tuhan kami hetinen ngempun kami si waktu kami dalam kejahilan sa baban no pinne samian ilepas kami no pinne samian so ko itu pinne magtawbat ni kami pabalik kami kay pinne kami nut kau si hinang mo yan ubos wallahu khairu wabqa sa pinne Tuhan Musahin ini Allah subhanahu wa ta'ala ini pinne penutan kamihin ini pinne Tuhan makatkalin ini Tuhan mahapin makatkalin sa amin ini Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala mabuwa sa amin bisrarin ubus pin Allah subhanahu wa ta'ala innahu man ya'ti rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu biha wa la ya pin Allah subhanahu wa ta'ala sisine-sine kasi Allah subhanahu wa ta'ala manusia mujrim dupang ini ko Firaun lay duman haja pinde pe samen ene nian Firaun sumegwa manusia tatuju Allah subhanahu wa ta'ala manusia dupang duman haja kafir sumegwa dupang mujrim kriminal samen Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lahu jahannama asal penung bas pagagat Tuhanin pin Allah subhanahu wa ta'ala pagagat yahin yana manusia ko Firaun lay duk bang niya pepinte ko nian begino ko Firaun lay yana jahannam ebut tabut cello kiamat la yamutu fiha wa la yahya pikir terhe bisraini manusia mujrim tuju Allah subhanahu wa ta'ala tekka tuju Allah subhanahu wa ta'ala manusia mujrimin ine pemetekhan Tuhan yehin pagat Tuhan yehin ine jahannam ebot ete narka san pege jahannamin karo bang asal derek nibis kabeyuan sumegwa hideposan ebot tu narka pinain ebot jahannam pinain ebot kabe nunas ebot don kemon gana bang kita ya kan tidak samian asal eru enuhan yang bisa magdindalin asal ebot do hideposan kemon je ebot sine manusia tek kasi Allah subhanahu wa ta'ala etinan bang tawat na boleh tujuhan Allah subhanahu wa ta'ala manusia mujrim dupang pintuhan pin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lahu jahannam ebot ini pinugatayihin tawat sa kiamat Allah subhanahu wa ta'ala umus ladalem ebot la yamutu fiha wa la yahya tiyo tikam nan sinin ladalem ebot la ipin na malik manusia mujrimin jene mati duk kay eldum tumbi ko spedum de ko bangsain ke bisraini atam palum de ko inda mati umbi pene manusia mujrimin bang mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala manusia dupang gay pakala si bisra Allah subhanahu wa ta'ala di mana aja pite kafir di mana aja Firaun innahu man ya'ti mujriman baina Allah subhanahu wa ta'ala di mana Firaun sumay sine pinne sine tekka mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala mujrim dupang tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini pengisian yahin pemetekan yahin wallahu subhanahu wa ta'ala tawat sa kiamat in ebut ubus lere ebut le pinne fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya gay pinne yene mati le ebut le duk geni sab eldum salama lama
Gay mate lene dalam ebut iya. So gay mate. Duk lesa dalam ebut. Wala yahya genep eldum. Pium biko tam ini bisaratin bi mian explain baru sa aku bang wi ini bang kuingge di bisrainin. Lele ma manusia merupangin dalam neraka jahanam ebut dalam tabu celok kiamat dalam ebut dia. Ubus sumile dalam ebut le gene mate selama-lama gene sab eldum selama-lama. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Gene mate do ge eldum pium beko inda ma eldum pium kenapa. Ubus tamanya do subjek dan bi insyaallah bang bay agam sige sale patah te balik insyaallah hab nama kisahin do gape us kisah le ni apa samares kisah te bin samares ten dua perkala ini tedotan bi nian sikit bi ne kemon so insyaallah semana balik makin etin samares te serinin ubus pium ko explain ko bang we basong manusia merupangin le dalam epot kana epot ini bisrat we ini bisraku so bisra Allah subhanahu wa taala bang manusia dupang angkat depel kita manusia dupang ebut kita kanan selau kiamat pengisan Tuhan yahin pemulihan Tuhan yahin ubus lele ebut le dia mati la yamut dia mati wala yahya duki sabi penek igen elum sama lama jum beko indah magel hada wallahu a'lam istri di nanti katwan panas tepan panas op asap Op. tekan itu Pelat mail. ya kemarin wei pas Apa? Dah daun. Iba man pandisau Mana balik kalau sekali, boy. yang minta semua balik bisa dia kedari kenapa ya mau sekali ini panen ya di depan sini si lo kan depan si lo panen ke mana jadi nak mana tu pasti itu depan aksiden aku tuh apa begitu sini masih enak. Apa betul betul mobil? Tapi tahu tak? Peru. Tahu tak pun itu? Kau siapa nak? Kau siapa apa? Pintar betul.
Ini tidak ada. Kalau ada kita itu. Ini paling banget bisa kita waktu. Seksi 10. Tentu. Kita bilang minus 10. Ya, tadi itu. Pede que mandó. Kami mau luar tu saya. Tentu kami sedang ke masih. Ya, dia mana? Tadi itu. Minus 10. Dia le. Kita dah itu. Kalau ini mana di sini, kalau kita bilang, Tuh, tapi itu. istirahat.